si mieto dide nu na amewo la, eya ke woatsɔ adide nui na miawo hã, agade dzi na mi hã akpe. Elabena ame si si nu le la, woaganɛ ɖe dzi. Ke ame si si sue ɖe ko le la, sue ma hã woagaxɔe le si. Yesu gblɔ be, Mawu ƒe fiaɖuɖu le abe ale si ame wɔa nuku ɖe agbleme la ene. Ne zã do la, amea dɔ alɔ. Ne ŋu ke la, efɔna. Ke menya ale si nukua wɔna miena hetina o. Anyigba ŋutɔ nana nu tia ku le eɖokui si. Gbã la, aŋgbawo dona. Emegbe la, eƒo ase, eye eya megbe la, etia ku blibo la. Gake ne kutetea ti ko la, agbledela la tsɔa nuŋehe ɖe ŋu, elabena nuŋeɣi ɖo vɔ. Yesu gagblɔ be, nu ka ŋu miate ŋu atsɔ Mawu ƒe fiaɖuɖu asɔ ɖo? Alo lododo ka miatsɔ aƒo nui le ŋuti? Ele abe atiku sue aɖe ene. Hafi woaƒãe ɖe tome la, eyae nye suetɔ wu le atikuwo katã dome le anyigba dzi. Gake ne woƒãe la, etina, eye wòva lolona wua ati bubuawo katã. Eɖea alɔ gãwo, ale bena xeviwo tea ŋu nɔa eƒe vɔvɔli te. Zi ale si amewo le klalo be yewoaɖo toe ko la, Yesu gblɔa nya la na wo to lododo siawo ƒomevi geɖewo me. Lododowo me ko wogblɔa nya na amewo le. Ke ne eya kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖe li la, eɖea nuwo katã gɔme na wo. Le ŋkeke ma ke ƒe fiẽ me la, Yesu gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, mina míayi go kemɛ dzi. Eganɔ tɔdziʋua me ke abe tsã ene, eye wokui dzoe le ameha la gbɔ. Tɔdziʋu bubuwo hã yi kplii. Ahom gã aɖe va tu, eye ƒutsotsoewo le ŋeŋem ɖe ʋu la me, ale be tsi be yeayɔ ʋua. Yesu ŋutɔ le ʋua gɔme lɔƒo, ziɔ suɖui nɔ alɔ dɔm. Wonyɔe hebie be, Nufiala, mekawo be míeku vɔ oa? Yesu nyɔ, eye woblu ɖe ya la ta hegblɔ be, wɔ blewu. Azɔ egblɔ na ƒu la be, dze kɔ anyi. Yaƒoƒo la dzudzɔ, eye ɖoɖoe zi toŋ. Ebia wo be, nu ka ta mievɔ̃ alea? Aleke wɔ miexɔ se o? Vɔvɔ̃ ɖo wo ŋutɔ, eye wobia wo nɔewo se be, ame ka gɔ̃e nye ame sia, si ya kple ƒu gɔ̃ hã ɖo atoe? Marko ta atɔ̃. Esiawo megbe la, wova ɖo ƒu la ƒe go kemɛ dzi le Gadaratɔwo ƒe anyigba dzi. Esi woɖi go la, ame aɖe si me gbɔgbɔ makɔmakɔ le la do go tsɔ agado siwo me woɖia ame ɖo la me va kpe wo. Teƒe siae ame sia nɔna, eye ame aɖeke megate ŋu blanɛ kple kɔsɔkɔsɔ gɔ̃ hã o. Enuenu ne wode kunyowo eƒe afɔwo la, eŋenɛ, eye ne woblae kple kɔsɔkɔsɔ gã hã la, etsonɛ. Ame sesẽ aɖeke meli si te ŋu ɖo edzi o. Enɔ agadowo me le toawo dzi, zã kple keli, nɔa ɣli dom ɣe sia ɣi, eye wòde abi eɖokui ŋu kple kpewo. Esi ame sia kpɔ Yesu le adzɔge ke la, eƒu du va dze klo ɖe kɔme. Edo ɣli sesĩe be, nya ka le mía kpli wò dome, Yesu, Mawu Dziƒoʋĩtɔ la vi? Meta Mawu na wò bena mègawɔ funyafunyam o. Egblɔ nya siawo elabena Yesu gblɔ nɛ be, wò gbɔgbɔ makɔmakɔ dogo le me. Yesu bie be, ŋkɔwò ɖe? Eɖo ŋu nɛ be, ŋkɔnye nye akpe akpewo, elabena míesɔ gbɔ ale gbegbe. Eɖe kuku na Yesu vevie bena meganya yewo dzoe le nuto ma me o. Aƒehawo ƒe hatsotso gã aɖe nɔ nu ɖum le afi ma le to la ŋu. Gbɔgbɔ makɔmakɔawo ɖe kuku na Yesu be, ɖe mɔ na mí be míayi ɖe hawo me. Eɖe mɔ na wo. Tete gbɔgbɔ makɔmakɔawo do go eye woge ɖe hawo me. Hawo ƒe hatsotso blibo la katã, si ade akpe 2 lɔƒo la, ƒu du kplikplikpli tso to la kɔgo ge dze ƒu la me henɔ tsi ku. Ame siwo le hawo nyim la si dzo, eye woyi ɖakaka nya si dzɔ la le dua me kple agbletawo. Amewo va be yewoakpɔ nu si va ve me la ɖa. Esi wova ɖo Yesu gbɔ la, wokpɔ ame si me gbɔgbɔ vɔ̃wo nɔ,
si nye akpe la ŋutɔ le awu me hebɔbɔnɔ anyi eye eƒe mo kɔ. Vɔvɔ̃ koe ɖo ame siwo kpɔ nu siwo va dzɔ ɖe ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ tsã kple hawo dzi la ka eta na vavalawo. Ameawo bia tso Yesu si bene wòadzo le yewo ƒe nutoa me. Esi Yesu le gegem ɖe tɔdziʋua me la, ame si me gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ tsã la ɖe kuku nɛ be yeava nɔ eŋu. Yesu mena mɔe o, ke egblɔ nɛ be, heyi aƒe me le tɔwo gbɔ, eye nàɖe gbeƒã nu si Aƒetɔ la wɔ na wò la, kple ale si wòkpɔ nublanui na woe la na wo. Edzo yi ɖade asi gbeƒã ɖeɖe me le dutawoawo me tso nu siwo Yesu wɔ nɛ la ŋuti, eye amewo katã ti yaa. Esi Yesu ɖo ʋu gatso ƒua va godo la, ameha gã aɖe ƒoƒu ɖe eŋuti le ƒua nu. Ƒuƒoƒeme gã aɖe si ŋkɔe nye Yairo la va le dim, eye esi wòkpɔe la, edze klo ɖe eƒe afɔ nu, heɖe kuku nɛ vevie ŋutɔ gblɔ be, vinye nyɔnuvi ɖo kudo nu, meɖe kuku va da asi ɖe dzi bena eƒe lãme nasẽ, eye wòati agbe. Yesu yi kplii, eye ameha gã aɖe kplɔe ɖo hemimii ɖo. Nyɔnu aɖe hã nɔ ameawo dome, si nɔ ʋusisidɔ lém ƒe 12 sɔŋ. Ekpe fu ŋutɔ le gbedala geɖewo si me, eye wògblẽ nu siwo katã le esi la, gake dɔléle la meka ɖe me nɛ o, ke boŋ ɖeko wogado gã ɖe dzi wu tsã. Esi nyɔnu sia se Yesu ŋkɔ la, eto Yesu megbe lɔƒo ge ɖe ameha la dome. Edze ameha la, eye wòka asi Yesu ƒe awu ŋuti. Ewɔ esia elabena egblɔ le eɖokui me be, ne meka asi eƒe awu ŋu ɖeɖe gɔ̃ hã la, mahaya. Esi wòka asi Yesu ƒe awu ŋuti teti ko la, ʋusisi la nu tso, eye wòse le lãme be woda gbe le ye ŋu. Yesu se le eɖokui me be ŋusẽ dogo le ye me. Etrɔ ɖe ameha la gbɔ enumake, eye wòbia be, ame kae ka asi nye awu ŋu? Eƒe nusrɔ̃lawo gblɔ nɛ be, ekpɔ be ameha la mimi ye ɖo, hafi nèle biabiam be ame kae ka asi ye ŋua? Yesu tsa ŋku godoo le ame si wɔ nua la dim. Vɔvɔ̃ ɖo nyɔnu la, eye wòde asi zozo me nyanyanya, elabena enya nu si dzɔ ɖe dzi. Eva dze klo ɖe Yesu ŋkume, eye wògblɔ nyateƒe blibo la katã nɛ. Yesu gblɔ nɛ be, vinye nyɔnuvi, wò xɔse da gbe le ŋuwò, heyi le ŋutifafa me, wò dɔléle la nevɔ. Esi Yesu gale nu ƒom la, du tso ƒuƒoƒemegã la ƒe aƒe me va be nyɔnuvi la ku, eya ta amegã la megaxa fu ɖe na nufiala la o. Yesu se nya si gblɔm wole dzaa na amegã la, eye wògblɔ nɛ be, megavɔ̃, xɔse ko. Yesu meɖe mɔ na ame aɖeke be wòakplɔ ye ɖo, negbe Petro, Yakobo kple Yohanes, Yakobo nɔvi la ko. Esi wova ƒuƒoƒemegã la ƒe me la, ekpɔ bena amewo ƒo zi va, eye wole avi fam hele ɣli dom sesĩe. Yesu ge ɖe me, eye wògblɔ na wo be, nu ka ta miele ʋunyaʋunya wɔm hele avi fam ale? Ɖevi la meku o, ke boŋ alɔ̃ dɔm wòle. Ameawo ɖu fewu le ŋuti, ke eya na ameawo katã dogo, eye wokplɔ ɖevia fofo, dada kple ame siwo kpe ɖe ŋuti la yi afi si ɖevia mlɔ. Elé ɖevia ƒe alɔnu hegblɔ nɛ be, ɖetugbi fɔ, si wogblɔna le Hebrigbe me be, Talita kumi. Enumake nyɔnuvi la fɔ, eye wozɔ azɔli. Ƒe 12 wònye, ameawo lulu ŋutɔŋutɔ. Yesu de se na wo vevie be womagana ame aɖeke nase o, eye wògblɔ na wo be woadi nane ne wòaɖu. Marko ta ade. Yesu dzo le afi ma va ya ŋutɔwo de, eye eƒe nusrɔ̃lawo le eyome. Esi dzudzɔgbe ɖo la, ede asi nufiafia me le ƒuƒoƒe la. Eƒe nufiafia wɔ moya na ame geɖe siwo se la, eye wobia wo nɔewo se be, afi ka ame sia kpɔ nya siawo tsoe? Nunya ka ƒomevie nye si wonɛ ale gbegbe? Ɖe menye eyae nye Maria vi, atikpala la oa? Menye nɔviawoe nye Yakobo, Yose
Yuda kple Simon oa, nɔvia nyɔnuwo hã le mía dome le afi sia ɖe, ale eƒe nu ɖiawo nu. Ke Yesu gblɔ na wo be, amewo dea bubu Mawu ƒe gbeƒãɖela ŋu le afi sia afi, negbe le eya ŋutɔwo de, eƒe ƒometɔwo kple eya ŋutɔ ƒe aƒemetɔwo dome ko womebunɛ le o. Ale mete ŋu wɔ ŋusẽdɔ geɖe le afi ma o. Dɔléla ʋɛ aɖewo ko dzi wode asi ɖo heda gbe le wo ŋu. Wo detɔwo ƒe dzimaxɔse wɔ nuku nɛ ŋutɔ. Yesu ta le kɔƒe siwo ƒo xlã afi ma la me hele nu fiam amewo. Eyɔ ame 12 va eɖokui gbɔ, eye wòde asi wo dɔdɔ me eveveve. Ena ŋusẽ wo ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔwo dzi. Ede se na wo be, le woƒe mɔzɔzɔ me la, womegatsɔ naneke ɖe asi o, negbe atizɔti ko. Womatsɔ nuɖuɖu alo nubiakotoku o, eye ga aɖeke meganɔ gonu na wo o. Woado afɔkpa, gake womado dziwui eve o. Egblɔ na wo be, ne mieyi teƒe aɖe, eye miedze aƒe aɖe me la, minɔ afi ma va se ɖe esime miadzo le dua me. Ne miele dzodzom le afi si womexɔ mi le o, alo afi si wogbe be yewomase miaƒe nya le o la, miʋuʋu ke le miaƒe afɔwo ŋuti kɔ ɖe anyi, abe ɖaseɖiɖi ɖe wo ŋu ene. Woyi, eye woɖe gbeƒã be amewo natrɔ dzime. Wonya gbɔgbɔ vɔ̃ geɖewo do goe, eye wosi ami na dɔnɔ geɖewo heda gbe le wo ŋu. Yesu ƒe ŋkɔ ɖi hoo. Fia Herode see, eye wogblɔ be, Yohanes Mawutsidetanamelae wofɔ ɖe tsitre tso ame kukuwo dome, eya ta ŋusẽdɔ siawo le eme vam to edzi ɖo. Ame aɖewo gblɔ be Eliyae, bubuawo be Mawu ƒe gbeƒãɖela aɖe si ɖi blema gbeƒãɖelawo lae. Esi Herode se nya siawo la, egblɔ be, Yohanes ame si nu mena wotso ta le lae wofɔ tso ame kukuwo dome. Do ŋgɔ la, Herodes ŋutɔ dɔ ame, wolé Yohanes tu ɖe gaxɔ me le Herodia ta, elabena Herodes xɔ Herodia, si nye eya ŋutɔ nɔvi Filipo srɔ̃ la ɖe. Eye Yohanes gblɔ nɛ be, se meɖe mɔ be nàxɔ nɔviwò srɔ̃ aɖe o. Esia ta Herodia lé fu Yohanes, eye wòdi be yeawui. Gake mete ŋui o, elabena Herodes nya be Yohanes nye ame dzɔdzɔe kple ame kɔkɔe. Eya ta evɔ̃e, eye wòkpɔ egbɔ be ele dedie. Togbɔ be eƒe nyawo ɖea fu na eƒe dzitsinya ŋutɔ hã la, elɔ̃ wo sese. Gbe ɖeka la, nu si dim Herodia le la va dzɔ. Herodes ɖu eƒe dzigbeŋkeke, eye wòɖo kplɔ̃ kple amegãwo kple aʋakplɔla gãwo kpakple Galilea ame ŋkutawo va nuɖuƒe. Herodia vinyɔnuvi ge ɖe ɣeɖuƒe la, eye wòɖu ɣe si dze Herodes kple ame kpekpeawo ŋu ale gbegbe be fia la gblɔ na nyɔnuvi la be, bia nu sia nu si nèlɔ̃ lam, eye matsɔe na wò. Eka atam ɖe edzi nɛ be, matsɔ nu sia nu si nàbiam la ana wò, va se ɖe keke nye fiaɖuƒe ƒe afã ke gɔ̃ dzi. Nyɔnuvi la do go yi ɖabia dadaa be, nu ka mabia? Eɖo ŋu nɛ be, bia Yohanes Mawutsidetanamela ƒe ta. Enumake nyɔnuvia ɖe abla va fia la gbɔ, eye wògblɔ nɛ be, medi be nàtso Yohanes Mawutsidetanamela ƒe ta, eye nàtsɔe de agba me nam fifi laa. Nya la ve fia la ŋutɔ, gake le atam si wòka kple ame kpekpeawo hã ta la, melɔ̃ be yeada le yeƒe ŋugbedodo la dzi o. Enumake fia la ɖe gbe na ametatsola be wòayi aɖatso Yohanes ƒe ta vɛ. Eyi ɖatso ta le Yohanes nu le gaxɔ la me, eye wòtsɔ ta la ɖe agba me vɛ, hetsɔe na nyɔnuvi la. Nyɔnuvi la hã tsɔe yi na dadaa. Esi Yohanes ƒe nusrɔ̃lawo see la, woyi ɖatsɔ eƒe kukua ɖi. Ame dɔdɔawo trɔ gbɔ va Yesu gbɔ, eye wogblɔ nu siwo wowɔ kple nu siwo wofia la katã nɛ. Esia yome la, amewo nɔ wo gbɔ vam ale gbegbe be womekpɔ vovo aɖu nu gɔ̃ hã o. Eya ta Yesu gblɔ na wo be, miva ne miayi teƒe si ame aɖeke mele o la dzaa ne miadzudzɔ ʋɛɛ. Woɖo tɔdziʋu dzaa,
hedzo yina ɖe afi si amewo mele o la. Ke ame geɖewo kpɔ wo dzesi ale wonɔ du dzi tso du vovovoawo me ɖo ta afi si Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo yina la, eye wotre teƒe la ɖoɖo na wo. Esi Yesu ɖi go la, ekpɔ ameha gã aɖe, eye eƒe dɔme trɔ ɖe wo ŋu, elabena wole abe alẽ siwo nu kplɔla mele o la ene. Efia nu geɖewo. Esi fiẽ si ɖo la, eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ nɛ be, teƒe sia tsɔ abo, eye zã le dodom. Domo ameawo ne woayi agbleta kple kɔƒe siwo ƒo xlã mi la me, aɖadi nane aƒle aɖu. Eɖo ŋu na wo be, miawo midi nu na wo ne woaɖu. Wogblɔ be, ɖe míayi aɖaƒle abolo klosaloga 200 nu vɛ na wo woaɖua. Yesu gblɔ na wo be, miyi ɖakpɔe ɖa be abolo nenie le mia si mahã. Wogbɔ va ɖo eŋu nɛ be, abolo 5 kple kalami 2 li. Yesu gblɔ be ameawo ne bɔbɔnɔ anyi le hatsotso me ɖe gbe mumu la dzi hena nuɖuɖu. Wonɔ anyi hamehame, ɖewo 100, ɖewo 50. Yesu tsɔ abolo 5 kple tɔmelã 2, eye wòwu mo dzi heyra ɖe wo dzi. Eka aboloawo na eƒe nusrɔ̃lawo bena woama na ameawo, eye woma kalami 2 hã ɖe wo katã dome. Ame sia ame ɖu nu ɖi ƒo. Azɔ esi woƒo abolo kple kalami kakɛ siwo susɔ la nu ƒu la, kusi 12 yɔ taŋ. Ŋutsu siwo ɖu nua la ƒe xexlẽme de 5,000. Yesu ƒoe ɖe eƒe nusrɔ̃lawo nu be woage ɖe tɔdziʋu la me enumake adze ŋgɔ ayi ɖe Betsaida le go kemɛ dzi, ne yeado mɔ ameha la. Esi wòklã ameha la vɔ la, eyi ɖe togbɛ la dzi be yeado gbe ɖa. Zã do vɔ azɔ, eye tɔdziʋua hã ɖo eƒu la titina. Ke Yesu ɖeka susɔ ɖe goa dzi. Ekpɔ bena ʋua kuku sesẽ na nusrɔ̃lawo, elabena ya ƒo va le wo kpem. Le fɔŋli me la, ezɔ tsia dzi ɖo ta wo gbɔ, eye wòdi be yeato wo ŋu ayi. Ke esi nusrɔ̃lawo kpɔe wòle ƒua dzi zɔm la, wobu xaa be ŋɔlie, eye woƒe ɣli ɖi. Wo katã wokpɔe, eye dzika tso wo ƒo. Tete Yesu ƒo nu na wo be, miaƒe dzi nedze me, migavɔ̃ o, nyee. Ege ɖe tɔdziʋua me le wo gbɔ, eye yaƒoƒo la dzudzɔ. Ke woawo lulu, elabena womedze si nufafia si le aboloawo ƒe nya me la o, eye woƒe susu mete ŋu lée o. Esi wotso ƒua la, woɖi go ɖe Genazaret nyigba dzi. Esi wole ɖiɖim le tɔdziʋua me la, amewo kpɔ Yesu dze si enumake, zitɔ le nutoa me godoo, eye wotsɔ dɔnɔwo ɖe woƒe abawo dzi va afi si wose be Yesu le la. Teƒe ɖe sia ɖe si Yesu yi, eɖanye kɔƒe, du alo agbletawo, wotsɔa dɔnɔwo va dana ɖe ablɔwo dzi, eye woɖia kuku nɛ be nenye eƒe awu to ɖeɖe ko yewoaka asi hã la, anyo. Ame geɖe ale si nu ka asi eŋu la haya. Marko ta adre. Farisitɔ kple agbalẽfiala aɖewo siwo tso Yerusalem la ƒoƒu ɖe Yesu gbɔ. Wokpɔ bena eƒe nusrɔ̃la aɖewo ɖua nu asimaklɔmaklɔe, si gɔmee nye be womeklɔ asi ɖe kɔnu nu o. Enye kɔnu na Farisitɔwo kple Yudatɔwo katã be woaklɔ wo ɖokui ŋuti nyuie hafi aɖu nu. Wolé afɔ ɖe blematɔwo ƒe kɔnyinyiwo ŋuti pɛpɛpɛ. Ne wotso asime gbɔ, eye womele tsi o la, womeɖua nu o. Nenema ke kɔnyinyi bubu geɖewo hã gali, siwo me wolé ɖe asi le kplo, nuɖanuwo, ganuwo kple abatiwo kɔklɔ ŋuti. Ale Farisitɔ kple agbalẽfiala siawo biae be, nu ka ta wò nusrɔ̃lawo ya mezɔna ɖe mía tɔgbuiwo ƒe kɔnyinyi nu o, ke boŋ woɖua nu kple asi ƒoɖi? Yesu ɖo eŋu na wo be, Yesaya ƒe nya si wogblɔ le mia alakpatɔ siawo ŋuti la le eme vavã. Woŋlɔe ɖi be, dukɔ sia le subɔyem kple numenya viviwo ko, ke woƒe dzi ate ɖa xaa tso gbɔnye. Wole subɔyem dzodzro, elabena wole amegbetɔwo ƒe sededewo fiam ɖe Mawu tɔ teƒe.
miede asi le Mawu ƒe se la ŋu, eye mielé amegbetɔwo ƒe kɔnyinyiwo ya me ɖe asi sesĩe. Egagblɔ hã be, mietɔ ye mɔ dzi, ɖe Mawu ƒe se la ɖa dzaa, bena miawɔ ɖe mia ŋutɔ miaƒe kɔnyinyi dzi. Le kpɔɖeŋu me, esi Mose de se be, bu fofo kple dawò, eye wogagblɔ hã be, ame si ke gblɔ nya vɔ̃ ɖe tɔa alo nɔa ŋuti la, wonewui la. Miawo ya miebe, ne ame aɖe agblɔ na edzilawo be, nunana si matsɔ na mi, alo viɖe si miakpɔ tso gbɔnye hafi la, zu vɔsanu na Mawu la, ekema megahiã be wòawɔ naneke na edzilawo o. Ale miewɔ be Mawu ƒe nya ɖi gbɔlo to miaƒe kɔnyinyi si miefiana la me. Miewɔa nu bubu geɖe siwo ɖi esiawo tɔgbi. Yesu gayɔ ameha la va ɖokui gbɔ, eye wogblɔ na wo be, mi katã miɖo tom ne miase nu gɔme be, naneke meli atso gota age ɖe ame me si ate ŋu aƒo ɖii o, ke boŋ nu siwo le godom tso ame me la, woawoe ƒoa ɖii. Esi wòdzo le ameha la gbɔ yi aƒe me la, eƒe nusrɔ̃lawo bia lolodo la gɔmee. Eɖo ŋu na wo be, ame mase nu gɔmewo miawo hã mienyea? Ɖe miedze sii bena nu sia nu si tsoa gota yina ɖe ame me la, mate ŋu aƒo ɖii oa? Elabena menye ame ƒe dzimee wògena ɖo o, ke boŋ eƒe dɔmee woyina, eye wòdenɛ le nugodo. Yesu fia le esia me be, nuɖuɖuwo katã ŋu kɔ. Egblɔ be, nu si doa go tso ame me lae ƒoa ɖi ame, elabena ame ƒe dzime kee susu vɔ̃wo doa go. Atrewɔwɔ, fififi, amewuwu, ahasiwɔwɔ, ŋubabiã, nuvɔ̃ɖiwɔwɔ, amebeble, hadzedze, ŋuʋaʋã, busubɔbɔ, dada kple movidzɔdzɔ. Nu vɔ̃ɖi siawo katã doa go tso ame me, eye woawoe ƒoa ɖi ame. Yesu dzo le afi ma yi ɖe Tiro nuto me, eyi ɖe aƒe aɖe me, eye medi be ame aɖeke nanya o, ke mete ŋu ɣla eɖokui o. Nyɔnu aɖe si vinyɔnuvi me gbɔgbɔ makɔmakɔ le la se ŋkɔ, eye wòtii ve enumake hedze klo ɖe eƒe afɔ nu. Nyɔnu sia nye Helatɔ, si nye Sirofenike vidzidzia. Eɖe kuku nɛ be wòanya gbɔgbɔ vɔ̃ la ado go tso ye vinyɔnuvi la me. Yesu gblɔ nɛ be, na ɖeviwo naɖi ƒo gbɔ, elabena medze be woatsɔ ɖeviwo ƒe nuɖuɖu aƒu gbe na avuwo o. Nyɔnu la ɖo eŋu nɛ be, amegã, ele nenema baa, gake avu siwo le nuɖukplɔ te la, hã ɖua ɖeviwo ƒe nuɖuɖu siwo duduna la ya faa ɖe. Yesu gblɔ nɛ be, le wo nya sia ta la, hei, gbɔgbɔ vɔ̃ la do go le viwò nyɔnuvi la me. Nyɔnua yi aƒe me, eye wòkpɔ ɖevia wòmlɔ anyi ɖe aba dzi. Gbɔgbɔ vɔ̃ la do le eme. Yesu trɔ tso Tiro nutɔ me yi ɖato Sidon kple Dotawɔwo ƒe nuto me, hedo ɖe Galilea ƒuta. Tete wotsɔ ame aɖe si nye tokunɔ, eye wòkɔkɔna la va egbɔ, eye woɖe kuku nɛ be wòada asi ɖe edzi. Yesu ɖe kpɔ ŋutsua tso ameha la gbɔ, tsɔ eƒe asibidɛwo de eƒe towo me, eye wòɖe ta ɖo ŋutsua ƒe aɖe nu. Azɔ Yesu kpɔ dziƒo ɖe hũu hegblɔ nɛ be, ʋu, si nye Efata le Hebrigbe me. Enumake eƒe to ʋu, eƒe aɖeka hã ɖɔ ɖo, eye wòƒo nu nyuie. Yesu de se be womegagblɔ nya la na ame aɖeke o, gake zi geɖe ale si wòde se na woe la, zi geɖe wu wokaka nya lae. Ame siwo katã se la ƒe mo wɔ ya ŋutɔ, eye wogblɔ be, eɖɔ nuwo katã ɖo pe, ena tokunɔwo se nu, eye aɖetututɔwo hã ƒo nu. Marko ta enyi. Esia megbe la,
ameha gã aɖe gava ƒoƒu. Esi naneke meli woaɖu o ta la, Yesu yɔ eƒe nusrɔ̃lawo va egbɔ gblɔ na wo be, ameha la ƒe nu wɔ nublanui nam, elabena ŋkeke 3 sɔŋ nye si wole ŋunye, ke naneke mele wo si woaɖu o. Ne medo mɔ wo dɔmeɣi la, woagbɔdzɔ eye nu atso wo le mɔta. Kpe ɖe sia ŋuti la, wo dometɔ aɖewo tso didiƒe. Eƒe nusrɔ̃lawo ɖo eŋu nɛ be, afi ka míate ŋu akpɔ nuɖuɖu atsoe le gbedada ƒo afi sia ana ame siawo katã woaɖu aɖi ƒo. Ebia wo be, abolo nenie le mia si? Woɖo eŋu be, woame 7. Yesu na ameha la bɔbɔ nɔ anyi hena nuɖuɖu. Etsɔ abolo 7awo da akpe na Mawu ɖe wo ta, eye wòka wo na eƒe nusrɔ̃lawo be woama na ameha la. Nusrɔ̃lawo ma nuɖuɖua na ameha la, kalami ʋɛ aɖe hã le wo si. Esi Yesu bia yayra ɖe edzi la, ena wotsɔ eya hã ɖo wo kɔme. Woɖu nu ɖi ƒo. Esi woƒo kake si wosusɔ la nu ƒu la, wokpɔ kusi 7. Ameawo ƒe xexlẽme anɔ 4,000. Yesu do mɔ wo, eye eya kple eƒe nusrɔ̃lawo ɖo tɔdziʋu enumake va Dalmanuta nutowo me. Farisitɔwo va do, eye wode asi nyahehe me kplii. Wodoe kɔ hele biam be wòana dzesiwo tso dziƒo. Yesu ɖe hu le eɖokui me gblɔ be, aleke wɔ egbegbevi siawo le nukunu biam? Magblɔ na mi koŋ be womele nukunu aɖeke ɖe ge afia mi ame siawo o. Tete wòdzo le wo gbɔ, gaɖo tɔdziʋu la heyi ɖe go kemɛ dzi. Nusrɔ̃lawo meɖo ŋkue dzi tsɔ abolo ɖe asi o. Ɖeka koe ti ʋua me na wo. Yesu xlɔ̃ nu wo be, mikpɔ nyuie milé be na mia ɖokui le Farisitɔwo ƒe amewo ʋãnu kple Herodes ƒe amewo ʋãnu ŋuti. Eƒe nusrɔ̃lawo dzro nya la me sẽe hegblɔ be, edze ƒãa be esi mietsɔ abolo ɖe asi o tae wòle nya siawo gblɔm ɖo. Yesu see eye wòbia wo be, nu ka ta miaƒe abolo matsɔmatsɔ le fu ɖem na mi? Ɖe miese nu gɔme alo kpɔ nu dzesi kpɔ haɖe oa? Miaƒe susu me gado viviti koa? Miekpɔa nua? Miesia nua? Mieɖoa ŋku nu dzi oa? Esi mema abolo 5 na ame 50,000 la, kake siwo susɔ la, kusi nenie miefɔ? Woɖo eŋu be 12. Abolo 7 si mema na ame 40,000 ɖe, kusi neni mee miefɔ kake kpɔtɔeawo ɖo? Woɖo eŋu nɛ be, woame 7. Yesu bia wo be, eme mekɔ na mi kpɔa? Wova Betsaida, eye ame aɖewo kplɔ ŋkuagbatɔ aɖe va Yesu gbɔ heɖe kuku nɛ be wòaka asi eŋu. Yesu lé ŋkuagbatɔ la ƒe alɔnu, eye wokplɔe do goe le dua me. Enyɔ ta ɖe eƒe ŋku dzi, hetsɔ asi ɖo edzi, eye wòbie be, ele nane kpɔma? Ŋkuagbatɔ la fɔ kɔ dzi, eye wòɖo eŋu nɛ be, mekpɔ amewo flufluflu, wole abe atiwo ene hele zɔzɔm. Tete Yesu gatsɔ eƒe asiwo ɖo ŋutsua ƒe ŋkuwo dzi. Ŋutsua klẽ ŋku sesĩe, ŋkuawo ɖɔɖo, eye wòkpɔ nu sia nu nyuie azɔ. Yesu ɖoe ɖe aƒe kple nya siawo be, megage ɖe dua me gɔ̃ hã o. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dze mɔ yi kɔƒe siwo ƒo xlã Kaesarea Filipi du la me. Le mɔta la, ebia eƒe nusrɔ̃lawo be, ame ka amewo gblɔna be menye? Woɖo eŋu nɛ be, ame aɖewo be wòe nye Yohanes Mawutsidetanamela, bubuwo be Eliyae nenye, eye ame bubu aɖewo hã be Mawu ƒe gbeƒãɖelawo dometɔ ɖekae nenye. Yesu bia wo be, ke miawo ya ɖe, ame kae menye le mia gbɔ? Petro ɖo eŋu nɛ be, wòe nye Kristo la. Yesu de se na wo be, womegaƒo nu le nya sia ŋuti na ame aɖeke o.
azɔ Yesu de asi nufiafiawo me be ele na amegbetɔvi la bena wòakpe fu geɖe eye amegãwo nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo ado vloe eye woawui gake agafɔ ɖe tsitre le ŋkeke etɔ̃a gbe. Yesu gblɔ nya sia na wo le ame dome, ke Petro ɖe kpɔe eye wòde asi nyagbegbe me nɛ. Yesu trɔ kpɔ eƒe nusrɔ̃lawo dzi ɖa heka mo na Petro gblɔ be, dze na mayi Abosam, elabena nu siwo le vevie na wò la, womedze Mawu tɔ dzi o, ke boŋ amegbetɔ tɔwo wonye. Eyɔ ameha la kple eƒe nusrɔ̃lawo va eɖokui gbɔ eye wògblɔ na wo be, ne ame aɖe di be yeanɔ yonyeme la, negbe nu le eya ŋutɔ ɖokui gbɔ, netsɔ eƒe atitsoga eye wòanɔ yonyeme, elabena ame si ke di be yeaɖe eƒe agbe la, abui, ke ame si ke abo eƒe agbe ɖe nye kple nyanyui la ta la, woaxɔe ɖe agbe, elabena vi ɖeka wòanye na ame, ne xexeme blibo la katã zu tɔ, gake wòabo eƒe agbe. Alo ɖe nane li si amegbetɔ ate ŋu atsɔ aɖɔli eƒe agbea, ame si ke nye kple nye nyawo kpe ŋu na le egbegbevi siawo siwo mexɔ se o, eye wonye nu vɔ̃ wɔlawo la ŋkume la, ame ma akpe ŋu na amegbetɔvi la hã, ne eva do ɖe fofoa ƒe ŋutikɔkɔe me kple mawudɔla kɔkɔeawo. Marko ta 9. Yesu ye dzi gblɔ be, nyateƒe tututu wònye to mele na mi, be ame aɖewo le mia dome le afi sia, siwo maku hafi Mawu ƒe fiaɖuɖu la ava ŋusẽtɔe o. Le ŋkeke ade megbe la, Yesu kplɔ Petro, Yakobo kple Yohanes, eye woawo ɖeɖe woyi to kɔkɔ aɖe dzi dzaa. Eƒe dzedzeme trɔ le wo ŋkume, eye eƒe awuwo trɔ fu tititi hele dzo dam miamia. Nunyala aɖeke mele anyigba dzi si ate ŋu anya wo woafu nenema o. Eliya kple Mose woɖe wo ɖokui fia wo, eye wole nu ƒom kple Yesu. Petro gblɔ na Yesu be, Nufiala, enye dzidzɔ na mí ŋutɔ be míeva afii. Na míawɔ agbadɔ 3, tɔwò ɖeka, Mose tɔ ɖeka, eye Eliya hã tɔ ɖeka. Ke menya nu si gblɔm wòle o, elabena ɖe wolulu eye vɔvɔ̃ ɖo wo ŋutɔ. Alilikpo va hedo vɔvɔli ɖe wo dzi. Tete gbe ɖi tso alilikpo la me be, Vinyee nye ame sia, nyemelɔ̃a nu le egbɔ o, miɖo toe. Wotsa ŋku mlamla, ke womegakpɔ ame bubu aɖeke o, negbe Yesu ɖeka ko. Esi woɖi tso toa dzi gbɔna la, ede se na wo bena womegagblɔ nu si wokpɔ la na ame aɖeke o, va se ɖe esime amegbetɔvi la nafɔ tso ame kukuwo dome. Nya la ti woawo ɖeɖe dome, eye wole wo nɔewo biam be, titretiti tso ame kukuwo dome gɔme ɖe. Wobia Yesu be, nu ka ta agbalẽfialawo gblɔna be ele be Eliya nava do ŋgɔ? Eɖo ŋu na wo be, nyateƒe, ele be Eliya nava do ŋgɔ be wòaɖo nuwo woteƒe. Nu ka ta woŋlɔ ɖi le amegbetɔvi la ŋu be akpe fu geɖe, eye woado vloe. Mele gblɔm na mi be Eliya va xoxo, eye wowɔ nu si wolɔ̃ la ɖe ŋuti abe ale si woŋlɔe ɖi la ene. Esi wova ɖo nusrɔ̃la bubuawo gbɔ la, wokpɔ ameha gã aɖe ƒo xlã wo, eye agbalẽfialawo le nya hem kpli wo. Esi ameha la kpɔ Yesu la, woɖi vo ŋutɔ, tete woƒu du yi egbɔ hedo gbe nɛ. Yesu bia eƒe nusrɔ̃lawo be, nya ka hem miele kpli wo? Ameha la dometɔ ɖeka ɖo eŋu nɛ be, Nufiala, nyee kplɔ vinye ŋutsuvi va gbɔwòe, elabena gbɔgbɔ maƒonu le eme. Afi sia afi si wòlée le la, etsɔnɛ ƒu anyi, futukpɔ dona le nu, eye woɖu aɖukli heliana. Mebia wò nusrɔ̃lawo bena woanye adogoe, ke womete ŋui o. Yesu gblɔ na wo be, O dzidzime maxɔse, ɖe manɔ mia gbɔ ɖaa? Va se ɖe ka ye mado dzi ahe mi ase ɖo? Mikplɔe va gbɔnyee. Wokplɔ ŋutsuvia va Yesu gbɔ. Esi gbɔgbɔ la kpɔ Yesu la,
enyama ɖevi la wodze anyi enumake hele memlim eye futukpɔ le dodom le enu. Yesu bia ŋutsuvia fofo be eka yi dɔlélea dze gɔme. Eɖo ŋu be tso keke eƒe ɖevi me kee enu la etsɔnɛ ƒoa dzome kple time gɔ̃ bena yeawui. Ke ne ate ŋu awɔ nane la, kpɔ míaƒe nublanui ne nakpe ɖe mía ŋu. Yesu gblɔ be ɖene be ne nye mate ŋuia. Nu sia nu le bɔbɔe na ame si xɔse la. Enumake ɖevia fofo do ɣli be mexɔse, ke nye xɔse mesɔ gbɔ, kpe ɖe ŋunye wòadzi ɖe edzi. Esi Yesu kpɔ be ameha aɖe le du dzi gbɔna la, eblu ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔ la ta be wò gbɔgbɔ tokunɔ aɖetututɔ dogo le ɖevia me, eye megage ɖe me azɔ gbeɖe o. Gbɔgbɔ la nyama ɖevia hedo ɣli sesĩe eye wòdogo le me. Ɖevia zu abe ame kuku ene, ale be ameawo dometɔ geɖewo gblɔ be eku. Ke Yesu lé eƒe alɔnu hekɔe dzi eye wòtso ɖe tsitrenu. Emegbe esi Yesu yi aƒe me la, eƒe nusrɔ̃lawo ɖeɖe biae dzaa be aleke wɔ míawo ya míete ŋu nya gbɔgbɔ vɔ̃ la do goe o. Egblɔ na wo be esia ƒomevi ya la, womate ŋu anyae ado goe to mɔ bubu aɖeke dzi o, negbe to gbedodoɖa me ko. Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo le afi ma yi ɖato Galilea. Ke Yesu medi be ame aɖeke nanya o, elabena enɔ nu fiam eƒe nusrɔ̃lawo be wole amegbetɔvi la de ge asi na amewo eye woawui, eye ne wowui la agati tre le ŋkeke 3 megbe. Ke womese nufiafia la gɔme o, gake wole vɔvɔ̃m be yewoabia egɔmee. Wova Kapernaum, eye esi wòge ɖe aƒe me la, Yesu bia eƒe nusrɔ̃lawo be nu ka ŋue mienɔ ɖi kem le mɔ dzi? Ke woawo zi kpi, elabena wonɔ nya ʋlim le wo nɔewo dome le mɔa dzi le ame si nye ame vevitɔ ŋuti. Yesu bɔbɔnɔ anyi yɔ ame 12 eye wògblɔ na wo be ame si ke di be yeaxɔ nɔƒe gbãtɔ la, ele nɛ be wòanye amewo katã ƒe mlɔetɔ kple woƒe subɔla. Ekplɔ ɖevi sue aɖe va wo dome, eye esi wòlée ɖe akɔnu la, egblɔ na wo be ame si axɔ ɖevi siawo dometɔ ɖeka le tanye la, nyee wòxɔ, eye ame si xɔm la, menye nyee wòxɔ o, ke boŋ exɔ ame si dɔm ɖo ɖa la. Yohanes gblɔ na Yesu be nufiala, míekpɔ ame aɖe si le gbɔgbɔ vɔ̃wo nyam do goe le wò ŋkɔ me, eye míegbe nɛ, elabena mele mía yome o. Ke Yesu gblɔ be migagbe nɛ o, elabena ame aɖeke meli si awɔ ŋusẽ dɔ le nye ŋkɔ me, eye le eya megbe kasia wòate ŋu agblɔ nya vɔ̃ ɖe ŋunye o. Ame si ke metsi tre ɖe mía ŋu o la, mía dzi wòle. Nyateƒe to mele na mi bena ne ame aɖe ana tsikplu ɖeka mi be miano, le esi Kristo ƒe ŋkɔ le mia ŋuti ta la, axɔ eŋuti teƒe ɖoɖo godoo. Ame si ke akplɔ ɖevi sue siwo xɔ dzinye se la dometɔ ɖeka ade nu vɔ̃ me la, ne wotsɔ te gã aɖe ti ɖe kɔ nɛ, eye wotsɔe ƒu gbe ɖe atsiaƒu me hã la, anye ne enyo nɛ wu. Ne wò asi heawo dea nu vɔ̃ me la, lãe ɖa. Enyo na wò be nàti asi ɖeka age ɖe agbe la me, wu be asi 2 nanɔe na wò, nàhayi dzomavɔ me. Ne wò afɔ kplɔ wò dea nu vɔ̃ me la, lãe ɖa. Enyo na wò be nàge ɖe agbe la me kple afɔ ɖeka, wu be afɔ 2 nanɔ asiwò, eye woatsɔ wò aƒu gbe ɖe dzomavɔ me. Ne wò ŋku heawo dea nu vɔ̃ me la, hoe le tome. Enyo na wò be nàyi ɖe mawufiaɖuƒe la me kple ŋku ɖeka, wu be ŋku 2 nanɔ ŋuwò, gake woatsɔ wò aƒu gbe ɖe dzomavɔ me. Afi si nye mekuna le o, eye dzo hã metina o, elabena woatsɔ dzo
akɔ ame sia ame ŋu abe ale si wotsɔ adze kɔ avɔsaŋui la ene. Dze la nu nyuie wònye, ke ne nu si wɔe wònye dze la do le me la, nane li miatsɔ ade wòaganye dzea. Mina dze naɖo mi, eye minɔ ŋutifafa me kple mia nɔewo. Marko ta ewo. Yesu dzo le afi ma yi Yudea nuto me kple Yordan godo. Ameha gaƒoƒu ɖe ŋu, eye wogafia nuwo abe ale si wowɔna la ene. Farisitɔ aɖewo va le etem kpɔ hebie be woɖe mɔ be ŋutsu nagbe srɔ̃a. Yesu bia wo be, se kae Mose de na mi? Wogblɔ be, Mose ɖe mɔ be ŋutsu naŋlɔ srɔ̃gbegbalẽ, ekema wòaɖe asi le srɔ̃a ŋu. Yesu gblɔ na wo be, miaƒe tosesẽ tae Mose ŋlɔ se sia na mi ɖo. Tso xexeme ƒe gɔmedzedze me ke la, atu kple asi Mawu wɔ. Eya ta ame agblẽ tɔa kple nɔa ɖi, alé ɖe srɔ̃a ŋu. Wo kpakple ve la woazu ame ɖeka, elabena tso esia dzi yina la, womeganye ame eve o, ke boŋ wozu ɖeka. Eya ta nu si Mawu bla ɖekae la, migana ame nama ame o. Esi wotrɔ va aƒe me la, eƒe nusrɔ̃lawo gabia nu le nya sia ŋuti. Yesu gblɔ na wo be, ne ame aɖe agbe srɔ̃a nyɔnu, eye wòaɖe bubu la, eye wòahasi ɖe ya ma ŋuti. Nenema ke ne nyɔnu gbe srɔ̃a, eye wòɖe ŋutsu bubu la, eya hã wòahasi. Ame aɖewo kplɔ ɖeviwo gbɔna Yesu gbɔ be wòada asi ɖe wo dzi, ke eƒe nusrɔ̃lawo he nya ɖe ameawo ŋu. Esi Yesu kpɔe la, edo dziku, eye wògblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, mina ɖeviawo nava gbɔnye, migaxe mɔ na wo o, elabena ame siawo ƒomevi tɔe nye mawufiaɖuƒe la. Mele gblɔm na mi le nyateƒe me, be ame si ke mexɔ Mawu ƒe fiaɖuɖu abe ɖevi ene o la, mage ɖe Mawu ƒe fiaɖuƒe la me o. Tete woxɔ ɖeviawo ɖe eƒe akɔnu, da asi ɖe wo dzi heyra wo. Esi Yesu dze mɔ yina la, ame aɖe ƒu du va dze klo nɛ hebie be, nufiala nyui, nu ka mawɔ akpa gbe mavɔ? Yesu gblɔ nɛ be, aleke wɔ nèyɔm be ame nyui? Ame nyui aɖeke meli o, negbe Mawu ɖeka ko. Enye asiawo be, mègawu ame o, mègawɔ ahasi o, mègafifi o, mègaɖi aʋatsoɖase o, mègaba ame o, bu fofo kple dawò. Amea gblɔ na Yesu be, nufiala, mewɔ esiawo katã dzi tso nye ɖevi me ke. Yesu fɔ mo dzi kpɔe hegblɔ nɛ be, nu ɖeka susɔ na wò, heyi nàdzra nu si le asiwò, eye nàtsɔ ga la na ame dahewo, ekema kesinɔnu anɔ dziƒo na wò, ne nàva nɔ yonyeme. Esi ŋutsua se nya siawo la, eƒe mo datu, eye wòdzo kple nuxaxa, elabe nu geɖe le esi. Yesu tsa ŋku godoo hegblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo be, esesẽ ŋutɔ vavã na ame siwo nye kesinɔtɔwo la, be woage ɖe Mawu ƒe fiaɖuɖu te. Esi nusrɔ̃lawo se nya siawo la, woti yaa, ke Yesu yi dzi gblɔ na wo be, vinyewo, asesẽ ŋutɔ na ame siwo ɖoa dzi ɖe kesinɔnuwo ŋu la,